U 500 ml mlijeka dodamo 200 ml slatkog kondenzovanog mlijeka i ostavimo da prokuha. To tijesto koje sam prethodno ispekla, jedno pakovanje lisnatog tijesta, izmrvimo u posudu u kojoj ćemo peći. Zatim dodajemo suhe grožđice, mljevene bademe i orahe i pistacije. Nakon što smo dodali sve sastojke, dolazi prokuhano mlijeko. I na kraju dolazi šlag pjena i sve to zajedno pečemo na 200 stepeni 10 minuta. Ja ovoga puta pečem u ovoj velikoj posudi. Vi možete da podijelite u više manjih individualnih i da tako pečete i poslužite. I na kraju kada je pečeno, to izgleda ovako.